Brat se završio, krenuo su da se bave ljudi fudbalom, da se bavi košarkom, svim tim stvarima. Ja sam prvaci Republike Srpske prvi, čini se da se bio bokst iz Milića. Ja sam im radio himnu i napravio sam zaista lijepu himnu i sad na toj nekoj utakmici je bila promocija i mislim da je Glasinac igrao s njima u Miliću. I kad se to završila, pjesma tamo gori na sve strane i bivši vaš načelnik, sugrađanin Cicko Bjelica, mene zovne i kaže: dođi vam. Šta je rekao? Čemu je problem, Cile? Jesi ti pravio ovo? Jes. Kada ja hoću da mi napraviš za Glasinac, a mora biti 3 puta bolja nego od ovih bura. Ja se počnem smijati. I kažem ja, okej. I kad je završena pjesma, donio sam taj master, a on fudbaleri su se svi skupili tu u Frenču. I ja kad sam pustio tu pjesmu, to je nastalo oduševilo se. Kaže meni Cicko, ovo hoću da štampaš kasetu. Kaže, nema, ti ću štampat kasetu. Jedna pjesma na kasetu. Kaže, s oba 2 strane, jedna pjesma. Što? Kaže, bolje da navijači pjevaju ovu pjesmu nego kad nam dođu ovi iz Sarajeva, da ih psuju, da bolje da pjevaju ovu pjesmu.